thlir tu zong te in zawain fact check mizo channela kan lo lom le feka cheu tunchum chu Bollywood lam kan thlir ho dona Bollywood actor lar le mi za kai tak anfa te ro control le thelo le dot swa ve fe te kan lo ti chuak le dona chumi ma chuan kan video min lo thlir sak china kan channel min subscribe sak tu te chunga thinlung takin lom thu kan soya chuti rol chuan na subscribe lo ten khonga yin annoya subscribe button kha min long me saka kan video min lo like sak turin kan nge na cheu Araf Kumar Bollywood actor te sing lar le mingthang tak mai achan ton apiang hit ngal Akshay Kumar le Twinkle Khanna te fapa Araf Kumar hi kumsom pariat mi ni in ahmelandan inovia ma se chutilu tuka ino chu ani chia tolo mai thei report chen khata an soidan chuan kumno pangte nia chang to in zu le rui hlo a khoi to a rui lai le party na a nula chen khat te ne na chuan in holai po mu tu rom nok china angai zong te ne na an thalak po adar ngun khop mai chu mai pialama apa lar hle ma se apa hnung zu ero adu haulo thunga paparazzi ningin achang phei chuan apa ming asoi thadu ngai me lova thala tu chen khat te nan zu yang ti hlavin social media po a khoi tam lem lawani Aryan Khan Shahrukh Khan na fapa po hi abang bi khaulo interview pakhata Shahrukh Khan chuan pachatak emo kalawin ti lain ka fate hi ka thlasalen ma ani tuna chuan ka duat swal vek to ani hlom hi ti in alo soi to a helai chang hi chuan engtiang ta ka duat swange an ni shelo ma ila an pa nge in heti a soi miau chuan engemoni chu a nge yang le abi ki na fapa Aryan Khan hi hetilama chuan a mingthang khopa Aryan po hi kan lo soitak ang thovin kumno pangte ania chang to a hlim hlop ngai na tak ania me se shang koplorin arui lai po voitam mu chin ani tin ani po hiana pa angai sang lem lova publica phei chuan Shahrukh Khan fapa kan ni lauti in phatluan chak chumte po anei chin ani ome hemi chungchanga hian Shahrukh Khan chuan afapa hian larle mi sha thlo chiama du lo wang ani ti in asoya mi pa ngai anga khosak adu wang chau ani ati Khushi Kapoor kumsom mi Khushi Kapoor hi Bollywood actress lar tak boralta Sri Devi fanu ania anu mel tha in lar boka afanu te panni Khushi Kapoor le Janvi Kapoor te po mimit an la hle ani chuti rwal chuan Khushi hian milar fat anga chandan chu shi om ati in voitam mai chana na taka mi achong khumlai mu tur om chin ani ome an house boka adu tu lein engtiklai mai po hiana in sei brenda chin khop maya party changa rui chura chuak lai po an mu fo china ma se Khushi chuan anuna har satna atona sachin em awanga inti thoven na tur zong china ni thu asoi Khushi hian social media a alandan le amela wangten be atok fo china anu Sri Devi nu mel chatak mai a chhun lo lutuk te chu nui za siam nan le eng emoa chol nan an mang fo china no pangte ni lai chang to a hetiang reng a seilen chu anuam biao lo mai thei Ahan Pandey Janki Pandey wa pa Ahan Pandey hian Bollywood a mingaron cherviao doni moti lain anuna thlada lutuk ti in be atok fowa achan chu barvela azu in lai muturatamin Shahrukh Khan na fapa Aryan Khan nen po chan in kom ngai tak ani nge a ani hi chu atet lai chang to a acting tuimi tak ania masila soita kangin anung changin mi pui a hip te chiam lova larviao thoma se alardan fu chia lo deu lai omnual thung a chen phei chuan wit azu chin ni in an soya masila a han chuan chu ka in nge ya ziale ro ka zungai lo ti in a pha a hetiang hian soima se amezial julai thalak chen khat mu thei na om tho mai Salman Khan hi chu lar buka shelo po kan omang lo nge yang mana changa tun thlenga chuai theilo kha ania masila ani po hi kan ngai anga fel le nel om chu ani chia lo mai thei aron la chhuana chan ber po apa Salim Khan writer le Bollywood industry a po film lar tak lo chhe chhuak to wang hi ani te po ti la kan se swalem lo mai thei apa Salim hi mi za kai tak mai ania afapa po film a chantir changin ala ngal em mai ani chuti rwal chuan moi lo taka khosalai mu tura tam em a on stage la chungkam midang ta na ngai thlak nuam lem lo tura manglai atam boka ama ngai sang tu chen khatte chunga po amu ta fu lem lo chuan swata ka khosak chang la anga bok tin abian lu hlui
Aishwarya Rai pon anin chen hnuwa Salman man na turin case alo file hial to a heiba ka hian athil lo ti to soitur thanem tak a nuala masila makvedeu na lai chu hetiang nung changa nei chung po a alalar reng lai hi ani Fardeen Khan Indian actor le director actor dang te poina ansung en tak mai Feroz Khan hian afapa Fardeen Khan hi Bollywood industry a aron thelar viau na in a chezong in a minga thangjok tlat mai Fardeen hi aron la chan chia tia damdoi cocaine leile zor awanga man ania he hian a career ati chiat sakna sa in hemi hnuwa chang hi chuan rei tak are deuh mak nge a tunna hian ronlet le tumin ataksa po aron fitna le to khop maya enge thlenzel don ti po sia ta chak khop mai engpo ni se rui hlo hi chu mishing te mel malian tak chu avani chiang cm Puru Rajkumar po hi actor boralta Rajkumar fapa ania apa hnungzuin acting a po talent anei chahle ti asiat a chuti rual chuan anuna thlada shit awangin aming thantur angin athang talawani Puru hian voitam tak rui chunga motora khal awang le traffic ti boy zonga khosak china wangin man alo tok to a kumsang khazakwa sumkwa le pathum December po khan a motorin mi pathum alo sulum to a nataka hliam pakhat a ombok hemi hi arui wanga thleng ni inalang he thil thlen hnu kumsang ni le sompalia movie pakhat aron neya chumi hnuwa changa tun thleng hian are ta char mayani ani hi Bollywood actor te singa ruiwanga mi sulum masaper ani nge a athil ton hian ama na satakin avuleta milarfa te ding chuak lem lo te singa po antel fo pha ani Saif Ali Khan actress Sharmila Tagore le cricket player Mansoor Ali Khan Pataudi te fapa Saif Ali Khan po hi atle rol tir chuan milar te singa hoi hom lo le cheltlai ti asia thlo tak alo ni to china kumsang ni le pariat po khan photographer pakhat kut alo thlak ngek to a mizaidam le sia thiam na nga tak po anilem lo ti alang chiang le Mumbai hotel thenna a po boina asiama wanga man alo ni to a ama ero chu hunrei lo te hnuwa bel chwa le wat ani tun hnuwa ero achung chang chelam mu turatam to lem lo thunga chuti ruale ro chuana fence te chunga dana soi omle cheu china kumsang ni le sompahni khan actress la tak Kareena Kapoor nen in nein hemi ma hian Amrita Singh nen anloin nei to bok ole khati song khanile phot sela ngainom inti ngei kan be seya shileng laka lawin veng film khur ula intan thungai nom le bengwar thak tak tak kan lo ti chuak selanga video dot le in lo chang chu don nia